Эльмира Бекирова – автор целого ряда рассказов. Писать она начала несколько лет назад. Одно из ее произведений «Иштебу» обсудили на творческой встрече автора в библиотеке Гаспринского в Ахмеджите. Duygular qaynap qozgap çıqalar da. O vaqt men onların kiyatта öyle ifade etmeye tırışam. Asıl men yazıcı değilim. Aslı. Aqlımda bile yok edi. Böyle endi аңлы surette mına bu birkaç vaqiyalar olup geçti. Ziyade tesir etken şeyler. Mına bu tilimizin vaziyeti meni çok tesir ete, bana çok tesir ete, ziyade telaşlandıra. Laf etkenler az. Hususan ağzavi til mınasa yok. Onun için men bazı mına bu unutulayatkan sözler, ibareler, onların mına böyle yazı şekilde yazıp kaldırmaz dedim. В произведениях Эльмиры Бекировой затронуты насущные и актуальные для всего народа темы. Многие ее рассказы были опубликованы в журнале «Анатолий Оджаларына». Эльмира ханым etraftaki yaşayışını gösterir. Zamanеvi yaşayışını anda yaşlar hakkında bu hikaye. Biz onu canlı gibi görüyoruz. Okugan son tamam sanki bir kino göstergen gibi, көрген gibi olasın. Yaşlar arasında münasebetler, yaşlar özüne ömür arkadaş tapmak problemi da көтеріле. Bu проблема şimdi pek актуаль, biz hepimiz biliyoruz. Среди гостей творческой встречи – писатели, общественные деятели, педагоги и студенты. Каждый принял активное участие в обсуждениях. Говорили на волнующие современную молодежь темы – знакомство, создание семьи и сохранение родного языка. Анашка бабашкалар болып кетмесін, Алла сақласын, мен ушиден қорқам. Ана баба olsun. Yarın son ma Karabaşka diyecek, son dедушкаға да çok anda kalmay bara. Мероприятие украсили музыкальные номера, а все присутствующие задавали интересные вопросы. Эльмира Бекирова отметила, что работает над новым произведением, в котором будут подняты не менее важные для каждого крымского татарина вопросы.